Rainbow Mizo Channel kan lo lom theu chawa voin hi mai ni somni le pakwa hania clear tu le ngai thatu te chibai kan buk theu chau hani in beiton na lian tak ron chuak hloi chuan ziam lama pana heti rol hian Iran chuan anram chimlam pangatangin missile anon kap chuaka Strait of Hormuz longte anon kap nia soi hania hei hian in ram lai lok na boipui mek le in biak na kal mek ka tension sangjo karon siam juita hani US le Iran ayo palai ta chuan rin lo tak main in rem lai lok na memorandum of understanding chu anpom veve ni ti anpuanga rampani negotiator veve ten pom to masala he in rem na hian harsat na om nge US President Donald Trump le Iran Supreme Leader Ayatollah Mostaba Khamenei ten nizana negotiator ten anpomatranga voin chun thleng hian ming anla sign lo hani Middle East boinadam takara Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza Strip mun zathana mun samsari laturin Israel sipaiten hena ordar hati chuak bok ani Lebanon Hezbollah holaka beipui thakna Israelin akalpui meka warzoka kalpui chunjom mania karthum chunga avoi khatna tan Beirut khopui thlengin Israel sipaiten beipui thakna han kalpui juita bok ani tunhaya Ukraine in dona boruak asosanga border crossa in beiton na natak tak mai hatheng meka hetiang kara hian Russia chuan NATO poi ha khoile ta hani ole tuntuma hian khovela buaina le in dona chikrang ranga thil thlandan te news roundup kan nei don hani US le Iran buaina chungchang rang hian bul hantanila tukin lama The Times of Israel in report anpek dan chuan nimin lama rampani tein kara sipai chakna manga in chan let ton chuan ziom lam apan mek lain Iran rambung thren chimlam pangatangin missile anon kap chuaka hei hian Strait of Hormuz longte aron target bera memorandum of understanding chungchanga beisaina sangjok om chhomek lain he thil thleng hian Strait of Hormuz baka remna kongjunga in biakna thlengin aron ngonga tension sangjo karon siamani hantia Iran Foreign News Agency chuan missile te hian an ka tumber hi chiang takin kan khre thailowa mase khre thaijuna Iran sipai ten Iran chimlam pang rambung thena tangin missile engemaza tan kap chuaka hengte hi tuipui lampang pana ka chuate haniloma enge an target berti ashriat lawani hantia hemi nulok hian Iran semi official media Tasnim News Agency chuan tuipui tang hian bompuak ri ring tak tak mai hriat tu raronom zuya he thil thleng hi Strait of Hormuz longtelaka vaukhanna Iran sipai ten anpek na nia US nena in beina nilowin warning shotani hantia The Jerusalem Post chuan Iran sipai ta chuan longpali ten Strait of Hormuz ron paltlanga Persian Gulf ron luntuma mase hei hi phalna nei lawa thilti ani wangin Iran sipai ta chuan amhain ral thuam tenaw deuh mangin warning shot hanlo nei towa hemitrum hian rang takin US chuan achang le juinghala tukin lama khan in kana le in beina tenaw deuh achuaka Strait of Hormuz le achevela hian drone le missile manga in beiton na lian thamwak lo chu achuak mana US military te lowin rolna chan hi sumdong long pali te chan hi mantuma wanga hetianga mala hi hani tin The Jerusalem Post chuan an report bok ani tichuan drone le missile manga in beina tenaw deuh hi atop thuaya hemi nuwa hian Iran chuan heng longpali telaka hian warning shot dang hanron nei le ta hei hi Iran rambung thren chimlam pangatanga missile pali veljat mangin vaukhana tan anron beini hanti mase US naval force te warship te rang takin hanlo chenghala heng longpali telaka hian harsat na le chiat na lian tham thlen lowin Iran atanga missile anon ka chuate hi dancha ani tin han report bok ani Bloomberg chuan Iran media ten Strait of Hormuz le achevela bompuak ri omnia han soite hi heng sumdong long an target te han ka fu wanga puak ani lawa US military ten an lo dancha wangin van boruak ka han la tholaya ka thlak vek kania tichon hetianga han ka thlak namhan ruwa interceptor missile puak ri jok hi Iran media te hian an report jok chune hanti tukina he thil thleng hian Strait of Hormuz boruak ati tangthar leya Hormuz mai baka hian in biak na kallai mek memorandum of understanding signed pe mai to tura ruam han to harsat na hei hian athlena rampani tein kara
in rem na om thei to mai turanga langdeu ruai to chu voin chun lam thleng hian tension sangjok nuaya anom phata rin dan tlang puya chuan Iran hian in rem na thuthung hi an du tak tak lo wanga hetianga che hi an ni mai thai ni hantibok hetianga sipai le sipai tein kara tharum thona athlen le ma nizan maya khan White House chuan US le Iran ayo negotiator ta chuan memorandum of understanding anti nisom rukchunga tana inrem lailok na siam tura rotna memorandum of understanding a inrem na annai toni ti annem heta the Times of Israel in report dan chuan inrem na hi sign felani chuan in ka hai kalmek chu nisom ruk dangatan po sei aninga he nisom rukchung hian Tehran nuclear program chungchanga US le Iran chuan in biak na annai donani hantia hemi chungchanga hian Azius chuan US official pakhat ne na tanga kanthudon dan chuan in biakrem na thoktu palai negotiator ten lopom veve to masala President Trump chuan he memorandum of understanding a ming sign emo sign lo ture mo hian thutluk na siam tur chuan hun rei deuh hlek ngai tu angai donani ti asoyani hanti ti chuan Azius vek hian hemin huwa hian inrem na tan hian beisai na asang tawiawa US le Iran hian inrem na hanai towa mase President Donald Trump a final approval chu nga me kani hantia an report jaldan chuan MOU zia hi indo na halo chua nuwa diplomatic lampanga mason na langsar ber ani dona mase President Trump hian nuclear chungchanga inrem na tana thilphut lian tak kanaya chu MOU wa hian atel rilawa heiwang hian minga sign dungem ti hriatani lawa heti rol hian alo sign du ani poin in biak na hunrei tak o nei angai don tho boka US official ta chuan MOU hi sign fel ani thaini chuan in biak na hi khun khan takin nei ani dona thil thleng thaieng kim chhut chiangin chip chair takin in biak na hi kalpuyani donani hanti the Times of Israel chuan President Donald Trump an hetianga final approval alapek lowang hian inrem na pomtonga soi chuan beisai ati sanglo hleni hantia Trump hian inrem na tan demand tam tak alo sai lang towa chungjinga chuan nuclear ral thum chungchang te Iran proxy so chungchang te Iran missile program ta chu inrem na masabera atel turani ti alo sai towa mase chung chu atel lo wangin mediator ten inrem na lo nei to masela President hian ala sign lo wangin he inrem na tana beisai na sang takom chu nasa takin atitlan hiama mediator ta thutluk na hi President hian apom puidonem ti ala sai lowani hanti MOU chungchanga downplay han soimek lai hian Israel chuan thuchua siamin he inrem na tur chungchanga hian Iran Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Khamenei chuan MOU Trump te hi apomani ti lantirna indication engma alom lo tin hanon soi vele ta Israel Channel 12 chuan Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei hian he thutlung chungchang hi apom ti hriatirna engma om lowani chuan President Donald Trump hian lopom turengma ala nei lo tina ni tin hanon puangjui boka hetianga Israel media ten an soina chanber chu Iran Foreign Minister Abbas Araghchi le Parliament Speaker Mohammed Bagar Ghalibaf Khan Iran negotiating team nen inrem na le kai hruaina an siam to mai thaya masa inrem na siam hetura ming sign tur hian thunai na kan nei lowa signing right kan nei lowani tin an lo soi to ani tichuan thil boi thak tak om chunjom zela The Guardian chuan hemi chungchanga hian Iran media ta chuan thil ti fel alani lowani ti an soyani hantia Tasnim News in an soidan tak chuan inrem na tur chungchanga hian finalize le confirm alani lowani tin han reporta ti fela nem nge alani lo ti an soina hania Pakistan mediator tenhena po inrem na thuthung hi siam fel alani lo ti hriatirania ti felani vele mediator le mipuiten hena hriat tirna an pedonani ti an soiboka khothlang media ten inrem na chu ti fel ani to thu an soi chu thudik lawani tin hanon pongjui vele tamia mai bok ane The Guardian in an soi chunjom zeldan chuan President Donald Trump nena in himnai takmai Treasury Secretary Scott Bessent chuan US le Iran hian inrem na an siamem ni tia han zona chu tim ta chu malam panin an kalme kani tin asoya President Trump chuan red line engemazat asiama dil thalo tak chu ala don lo ti asoi to boka engkim hi president in ati du dana ain ngata
President Trump hian American mi puitatan inrem na thalo siam atum don lawani hati media ten indona ti chiat siam thatle chungchanga Iran thilphut te ti hlotlin ani donem tia hanzona chu inrem na thuthlung tluan tling siam ani malo chuan Iran ram siam that chungchang hi kan soi thailo hati US Republican hruaitu tajinga trong chua kanom nol toa hetianga nisom rukchung in ka hai thuthlung hi po sei ani leni chuan atopa inrem na tak omsi lowin US midterm election lowom tur chu chuan na takin anghong to dona thilman sang chomek tele in dona tana US dollar billion somthum don mai manral to ta chuan Republican senator le House of Representative fatana candidate tatan ngong thalo tak asiam dona heiwang hian Iran laka US thiltum ti hlotlin watemo buena chin felwat chu thilpoimo berani ti ansoi lombok ane hetiangani meklai hian Ukraine indona lampanga Russia le Ukraine chu border crossa ramchung ril taka hanin beina hazwal na salhemaya nizan zanlai pel nu tukin lampang ma khan Russia khopui Volgograd lampanga oil refinery pakhat chu Ukraine drone ten anka pani ti Kyiv Independent chuan an reporta Russian Telegram News Channel Astra chuan video footage ranti chuakin Russian energy company lian Lukoil ta refinery chu Ukraine drone manga bei ani wangin akang na saleni antia oil thlit fim na mun an bei hi Russia oil thlit fim na mun jinga alian ber polani ti ansoya Volgograd biela phei chuan oil thlit fim na mun lian ber hani boka Volgograd governor Andriy Bacharov chuan Ukraine drone ten kanram chunga minron beina hian chenna in pakhat po ankap chiani tin apuang boka Russian media te thuchuak hi hainang chialawa Astra chuan Russia defense facility lian tak ania strategic missile system matana launcher siamna Titan barikadi military plan atanga kilometer nivel zeta hlaom ania helai hmuna hian chenna in awm lo hlawani tin an report ve thung ane Ukraine military te hian Russia ramchung thuk taka drone strike an nei deuh rangmaya tuntruma long range drone strike an nei na po hi Ukraine le Russia raminrina border atanga kilometer zathum samnga le pali zata thuka ane oil refinery chau hi han bei ani lawa Kyiv Independent hian report an pek chunjom dan chuan Ukraine military te hian Moscow sipai te chakna ti tle mani theina turin Russia in indona tana sumle pai apai punna mun rang te beitel ania Russian sipai infrastructure tele energy site te beitel ania chungjinga chuan air defense system te command post le Russian Air Force te mun te automated reconnaissance system te nasatakin ti chiatani antibok hetila hian the Moscow Times chuan Ukraine sipai ten drone manga hanron beivak wakawangin Russia chuan Ukraine drone attack laka ramchung mun poimo te ven him ani theina turin private farm ta chu ral thuam lian tak mai heavy weapons antiang chi te alei tirmekani hantia an report jaldan chuan hetianga Russia in malak na chan chu Ukraine drone te manga bei ani huna industrial facility te ven him ani theina tura anti ania Russia Defense Ministry chuan system tharmang hian company te chuan anti-aircraft artillery system te turret te radar equipment te specialized vehicle tele electronic warfare system te anlei theidonani anti heibaka hian the Moscow Times sian ansojal dan chuan Moscow khopui chung mun ranga po air defense system thar install animeka hengte hi Pantsir SMDE air defense system te hani hloma drone lo dan chana turbi katana design ani hantibok hetiangkara hian Russian sipai te poin Ukraine ramchung mun ranga sahit type drone chikrang mangin strike kan nei deuh rang boka Russia hian ramrishula te drone strike lian tak mai hakalpuya hetianga in beina nasatak mai hathlenna kara hian Reuters le Kyiv Post and report an pek dan chuan Ukraine poichau an khoitalawa NATO member Romania ramchunga apartment building pakhat chu drone pakhatin aron kapfuwa hethil thlan hun hi nizan zanlai pel nu vela bokhan ania Romania Defense Ministry chuan Moscow in nizana Ukraine beilai khan Russia drone chu Romania airspace anon luta galati khuwa apartment building chunga atla hethil thlengwang hian kangmai chuaka emergency service ta chuan mi panhi liam tur hanomani hanti galati hi Ukraine border naitak Romania chimchak lampanga khopui lian tak pakhat ania
nizan zanlai thlen ma le zanlai pelnu thlenga Russia in drone strike manga hin beina lian tham tak ka kalpuina hian civilian te bei anitela civilian infrastructure poimo tak tak te target tel ani boka Romania le Ukraine indrina luilian tak mai rale lampanga Romania ramchung airspace a drone pakhat chu ron thlok lutin Galatia apartment building lian tak mai chunga ron tlain nasatakin apuaka he apartment building hi nasatakin akang zui bokani tin Romanian Defense Ministry chuan thuchua ansiam bok ani The Guardian in he thil thleng chung chang han report dan chuan apartment building hi chongsang tak le lian takania a chong chung lam pangatanga chiara flood pali ta chu akang chhevekani hantibok European official te NATO member ramtele Romania sarkar han thin ur hle maya Romania chuan Russia ambassador han ko ngala Moscow in hetianga diklo taka kanram chunga buaina hinron thlen hi thil thleng satlia ani don lawa diplomatic lampanga kanin lai china zongjong hei hian anghong dona European Union level up po Rek na package chungchanga malak na tur thar chu hriat tir ani don bokani tin an hril ani US President Donald Trump an NATO hi hlom takangalang mase hlom mia silo paper taigarang an ni tia alo soifo hi adik na chan thui takoma Russia hian Romania te Poland te Ukraine thenoma European Union member le NATO member ramte akhoi kim deu vek toa tuntruma thil thenga po hian NATO thupong tu tele European Union leader sote antrong na salhya andem thu hansoya atakache chwero chu anhar sathleti achinga Romania sarkar hian Russian drone telaka invent himna turin Romania NATO air defense system tamjok rondalu turin ngen na ansiam zui ngala mase hemi chungchanga hian NATO chuan chanlet na engma anla neilo hani Ukraine tranpuina tana grip and fighter pek chua antum tepo tun thleng hian kum khatdon ani toa pek chua alani lo bok ani heti rule hian hethil thleng awang hian NATO le Russia in karbo ruakero atang hle thung ani heti lai hian Israel sipaiten karthum chunga hawai khatna tan Beirut khopuya beipuithak na hankalpuya Lebanon offensive fanazwal hlemaya The Guardian in report tanpek dan chuan Israel Defense Forces ten karthum chunga hawai khatna tana Beirut khopui an beina hania Lebanon capital Bialmun Shranga te bom hi nasatakin sura Beirut khopuya Ali Al Husni munchu an target lian Berlin helai muna hian Imam Hussein Division Missile Force hote Iran militia hote Hezbollah firfiak polte antom khoma chung ho thon darna tan chuan bom thokna tak tak mai han thla kani Lebanon media te chuan hetianga Israel air strike awang hian Lebanon mi somthum le pakhat lai nunnan chana anjinga hian atlem bera meichia le no pangpali vel antela heibaka hian Israel beipui thakna wangin mi somli chuangin hliaman turani hantibok The Times of Israel chuan nizan zanreilam panga khan Israel in kiltin maitranga beina hato nakara Hezbollah firfiak poltane na in beina chu akal chunjom zela heng firfiak poltane na in bei chungjong hian Hezbollah ho sipai an force ho jingami an member mun thuma thena mun khat chu tha anitoni hanti Israel hi kiltin maya aboyang rangkhop maya Hamas hote anron lian chomek boka Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan IDF ta chu Gaza Strip mun za somsari laturin hriat tirna hati chuaka hei hi in ka hai thuthlung ne na inanglo tak mai hania The Times of Israel in an report dan chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu hian in Prat Leadership Academy in conference an bot saya Hebrai tronga thucha asoina Gaza Strip mun zazela somsari chu IDF in laturin thupek ti chua ani ti apunga heti lai hian Gaza Strip ram za somruk chu kanthunun na hnuaya kanda vektoa mase mun za somsari thleng laturin order ti chuani hati an report zeldan chuan ngai thatu mi puijinga tangin za lak turani tin hanronawa Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan hei hi kan kaldan tur dik tak chu ani mai thai tin achang leta The Times of Israel chuan atop thlenga Israelin atumber chu he thil hi ani thei thawani hanti Gaza boina chungchang hi kanron report lei thei vak lo thina tunhaya Israel sipai ten air strike mangin han beidau ranga ground na in beina hatheng deu reng boka Hamas military winga an ho tulu ber chu tunkar chung khan tha ania Hamas ho ten ayo tu tur an ruata nithum po sipai ho wa kai hroi main tha ani zui velea tichon voin chanhudan ni le achan ve harik ma deu hret khan The Times of Israel chuan
IDF 10 tunkar chunga Gaza City Brigade 10 air strike kan kalpuina Hamas firfia Paul Khruaitu Deputy Commander chu thani ti confirmani tin hanon report le bok ani khowela hian boina chikrang hatam hlemaya helle sarkar te tharum manga hanin beiton na satemem na Democratic Republic of Congo te Africa region munthan khata te Ebola hri haleng meka United Nations Secretary General Antonio Guterres chuan Democratic Republic of Congo abik takin Ituri province North Kivu le South Kivu ate Hrileng darmek laom tak au mek awangin sipai te ral thum manga in beiton na chu top san ri turin kan phu tani hati hetiang hian Hrileng kara po in donara thlak tak maile in tha na hathenga Ebola Hrivainiarin lel mi zakwavel zat nanom toa tichuan Hrivainiar hriat mi zanhi velin nunna anchan to bok ani ole like le comment te hype te milopek sakle thau turin kan ngen chewa kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sak thau turin kan sombok cheu ani